nyuma ya stade ya mbere yashinzwe mu Rwanda, stade ya Huye imaze kuba nayo stade mpuzamahanga, hamwe na stade Amahoro y'Iremera nayo iri kuvugururwa ngo yongererwe ubushobozi. Iyi yo abenshi bari basanzwe bayizi nka stade regional y'Inyamirambo, yabanje kwitwa stade regional do Kigali, nyuma yitwa Kigali Stadium, none ubu ni Pele Kigali Stadium. Ibi byakozwe nyuma y'ubusabe bw'ishyirahamwe mpuzamahanga w'umupira w'amaguru FIFA bwatanzwe na perezida wayo Gianni Infantino. Icyo gihe ubusabe bwe bwavugaga ko iriya stade ihawe izina rya kiriya cyamamare byatuma isi izakomeza kuzirikana ubuhangange bwe. Ubu byarangije kwemezwa ko stade ya Kigali yitwa Pele Kigali Stadium. Impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yafashe icyemezo cyo guhagarika imikino mpuzamahanga ibera kuri stade ya Kigali Nyamirambo kuko hari ibyo yari itujuje. Itangazo rya CAF ryo ku itariki ya 17 Ukwakira 2021 ryavugaga ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'igenzura ryakozwe kuri stade harebwa niba yujuje ibisabwa. Stade ya Kigali yasabwe kuvugurura urwambariro dressing room rukajyana n'igihe, gutunganya inkingi ziri imbere y'imyanya y'icyubahiro VIP area zabangamiraga bareba umupira no gushyiraho intebe zo kwicaraho aho kugumishaho sima. Umukino mpuzamahanga wahabereye wa nyuma u Rwanda rwakiriye Mali ku itariki ya 11 Ugushyingo 2021, wari umukino w'umunsi wa gatanu wo mu itsinda rya E ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi cyabaye mu mpera z'umwaka ushize mu gihugu cya Qatar. Aha uyu mukino Mali yatsinze u Rwanda ibitego 3-0. Ni umukino wari utagize icyo wafasha u Rwanda mu gukomeza mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Uyu ububaye wa nyuma mu mikino mpuzamahanga ukiniwe i Nyamirambo mbere y'uko hongerwa kuvugururwa. Imirimo yo kuvugurura iyi stade yatangiye ku itariki ya 4 Mutarama 2023. Mu byayikozwemo harimo gusimbuza tapi, yarimo guhindura igisenge, kuvugurura urwambariro no gusiga amarangi mu mfuruka zayo zitandukanye nk'uko twabigarutseho. Stade ya Kigali iherereye Nyamirambo yahinduriwe izina yitirirwa umunya-Brazil Edson Arantes do Nascimento uzwi ku izina rya Pele. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'urupfu rw'uyu munyabigwi witabye Imana ku itariki ya 29 Ukuboza 2022 azize uburwayi. Ibihugu bitandukanye byagiye byitira Pele zimwe muri stade zabyo nyuma y'uko bisabwe na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino ubwo yari mu muhango wo kumushyingura ku itariki ya 3 z'ukwa mbere 2023. Ibikorwa bishya byakozwe kuri iyi stade harimo ubwatsi bushya bwashyizwemo muri stade nshya dufite uyu munsi, harimo kuvugurura urwambariro, imyanya y'icyubahiro n'ibindi bikorwa bijyanye n'isuku no gusiga amarangi kugira ngo izabe iri ku rwego rwiza rwakira abashyitsi baturutse mu mpande zose z'isi. Byari biteganyijwe ko ikibuga cy'ubwatsi cyo muri stade ya Kigali kimurirwa hepfo muri tapi rouge ahigishirizwaga imodoka kugira ngo gifashe abatuye Nyamirambo kwidagadurira. Nanone hashyirwemo ibindi bibuga birimo nka basket gifatanye n'icya volleyball na handball. Byavugaga ko parking isanzwe iri imbere ya stade ya Kigali yagurwe kugira ngo yakire imodoka nyinshi, indi ishyirwe munsi ya hari ingazi yinjira mu gice kidatwikiriye cyayo, ikindi gice cya parking kibe hepfo y'umuhanda wa kaburimbo uca munsi ya stade ahateganye n'urusengero rw'Abadventiste b'umunsi wa 7. Stade ya Kigali Nyamirambo ubu izajya yitwa Kigali Pele Stadium nyuma y'umuhango wo kuyiha iryo zina. Mu muhango wabaye kuwa 3 tariki ya 15 Werurwe 2023, Perezida Paul Kagame na Gianni Infantino uyobora FIFA bafunguye ku mugaragaro Kigali Pele Stadium. I start by thanking all of you for ntangiye mbashimira mwese kuba muri hano mwaje kwifatanya natwe muri kano kanya tubonye. Reka nshimire cyane Gianni, perezida wa FIFA, waduhaye aya mahirwe dusangiye n'isi yose yo guha icyubahiro Pele twitiriye iyi stade izina rye. Nyuma yo guha izina rishya iyi stade ya Kigali, Perezida Kagame usanzwe azwi nk'umufana w'umupira w'amaguru by'umwihariko w'ikipe ya Arsenal ariko agakina tennis, yatunguye benshi agaragara akina umupira. Ni mu mukino wahuje ikipe yari ayoboye n'iyari iyobowe na Gianni Infantino, yombi yariganjemo abakanyujije mu mupira w'amaguru bari mu butegetsi bwawo cyangwa mu gutoza. Ikipe ya Perezida Kagame yatsinze ya Gianni Infantino ibitego 3-2 mu mukino wasifuwe n'umusifuzi mpuzamahanga Salma Mukansanga. Iyi stade ibikorwa byo kuyivugurura hari igice cyatanzwe na FIFA kingana n'ibihumbi 350 by'amadolari, no kuvuga arenga miliyoni 350 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi stade yakiraga abantu ibihumbi 10, ubu bivugwa ko ari ibihumbi 15 cyangwa se birenga. Ngendi berwaga kuba Prudence, iyi ni Sango Star.